Namxowetana ku mamukela Matsonga Machangana tindhawini hinkwato leti mi nga kona. Vito ra mina ku ri Jaha Ramhlengwe Jeremia Mabasa eka Tikelo YouTube channel. Before hi vulavula swo tala masito leswi mi faneleke mi swi endla, ta kombela mi subscribe mi tlhela mi klika xitilokwana leswaku channel ya hina yi ta kula yi andza ya mahlweni na swilo hinkwaswo leswi hi nga ta va hi kha hi swi posta laha, tivhidiyo, tinsimu na mahungu mi ta swi kuma hi ndlela yo olova. Namuntlha esikwini ra namuntlha Afrika-Dzonga Machangana ya ka hina hi ta va hi kha hi langutisa mhaka yin'wana, timhaka tin'wana timbirhi. Ni ta ti komisa ku endla leswaku hi nga bohi nkarhi na lava nga ri ku na data, van'wani data ya vona a yi pfumeli ku va nga vona swilo swo leha hi ku yi va yi ri tsinini hi xitalo. So hi ta va hi langutisa mhaka yin'wana, hi ta ya hi vulavula hi mani, hi Mapele the boss. So swi ta endleka ku ni rhandza ku vulavula hi Mapele, vanhu va ta za kasi kulukumba loyi wa topic always Mapele the boss. So lexi nga va xi endleka Mapele the boss, ni ta vulavula hi Mapele na Nice Rikhotso. Nice Rikhotso hlavutelo Nice Rikhotso i kulukumba luyani vo tala va n'wi tiva, vo tala va n'wi tivi munhu loyi a nga underground too much ka timhaka ta music, mara loko swi ta ka timhaka ta ku producer music is very good and talented that guy. So hlavutelo Nice Rikhotso i kulukumba loyi a nga va tlanga album ya Mapele leya Gym Guerrilla Gym Nita Gym na leya tissue leyo u nga teki tissue u yi endla ta Mapele ta album to tala tirha swin'we na Nice Rikhotso na mani na Steven Makhongela kulukumba leyo tirhi na vanhu vo tala swinene xigazini, mara vanhu vo tala va swi tivi album leya ya Mapele u yi tirhini swinene misa loyi. Ni twa i munhu loyi a nga close swinene na mani na Mapele. So esikwini ra tolo hi vonini ka Facebook Nice Rikhotso a posta a vulavula ku Mapele wa n'wi sukela swin'wini, mara loko hi langusa a nga vulangi u n'wi sukela hi yini. Swi ya swi kha swi ya tlha posta swin'wana hi Mapele ku komba ku xikarhini ka vona va kulukumba lavawani ku na ku holova ku nga kona, mara loko hi kha hi vutisa na lava nga n'wi vutisa na loko ni hlaya ti-comment a nga swi vuli ka kwalaya ka public ku endlini, mara swi tikomba Mapele nga ku u n'wi khunguvanyisini hi ndlela leyi u n'wi kwatisini. Ma swi twisisanyana loko munhu a za ku lata ku komba ku ni mani swinini wa delela a ni ku vo ku hembela ku wa delela u na vun'wana u childish sweswo taniya swi komba ku swi kona va nga famba va swi vulavula hi Nice Rikhotso. Swin'wana Nice Rikhotso a nga swi twa va ku swi huma non'wini wa Mapele hi nga ta hemba, hi nga ta nghena tikhoto hi nga ti tiviku, a hi swi tivi ku te yini Mapele ka Nice Rikhotso, mara swi tikombenge ku between vona va ri ku na mhaka yi endlekaka, unless it's a marketing strategy. Swi endla nga ku va le ku holoveni ku la ku vuya tigemini, but loko ni vona swilo leswi swi kombeka mhaka leyi serious cause ekusunguleni loko na khale ni ri na Nice Rikhotso ka Facebook a ndzi zangi ni n'wi twa even a single day a congratulate Mahingani or ku vulavula swa Nice Mahingani. A ni vuli ku n'wi vulavula swo biha, ni vula ku a vulavula leswo Mahingani na loko humesa album a yi rate no ni twa leta ti-rate to Mr Post Joe Shirimani ku komba ku Ben Mahingani is not a favorite ya man ya Nice Rikhotso, mara today u postini ku ni fana ni future Ben Mahingani. And loko langusa Ben Mahingani na Mapele xikimi a ti twanana leswi komba ku between Mapele na Nice Rikhotso se ku na nyimpi nga ta va kona. Loko vo za ku va la ku future na Ben Mahingani swi komba ku va la ku hlasela se ku la ku hlaselaniwa. Se question leyi nga na yona magaza i ku xana ku nga va ku yo endleka yini loko ri ku mi ta va na information hi vonisana mhaka leyi Matsonga Machangana ta va commenta hi nyika ku information leyi nga ni ku hi vulavula mhaka leyi hi vonisana yona ku ya mahlweni a no endla hi kona ka mhaka leyo ku ri swi nga, mara lexi ni nga ta xi vona I think sorry ku yi veka ndlela leyi loko ni langusa Pele Chudi munhu loyi se a tshamaku a ri minon'weni too much hi ndlela yo va kha a sungula vanhu. That guy like wa ntsakisa wa ni heta mizaliyani a sungula vanhu. Loko mo langusa i munhu loyi a hlokolozaka loko do kuma nga tiyang Pele Chudi ka music u nge vuli se ya hi sweswo na nta ku va kha endla music wa Xitsonga u nandziha misa loyi. So ya e black ka gaza ku va ri na vanhu vo fana vo Mapele the boss. Xin'wana xi nga kona Matsonga ka hina ni voni ku ri na mhaka yin'wana ti nga le ku trending swinene. President Mahingani loko langusa hi vhiki leri va fa va humesi hi rona album ku na gig yin'wana va buku ka yona na Phosa
tukuru Jehova na Satan Mr Post hi loko vona va ti thakazela se ni va ti vulisa sweswi president Mayengani va khansela gigi leyi va nga hayi i kona yin'wana yi nga organize yi endliwa ku Limpopo Roots yi organize ta kona va Gagashi mangitivezo domain ku organize tigigi mara ku vi president Mayengani ku vi na mahememe va ku loko ku ri na Mr Post vengeti na ti bouncer tin'wana va ri yini hambi mahosi bouncer a ni swi tivi tira kona nga ta famba ni hemba ni na swa swi nga ri swona se xana ku nga va ku ri yini xivangelo xo Benny Mayengani na Mr Post loko president Mr Post a rhambu ka tigigi va ku havayi machangana ka hina xi nga va ku ri ni xivangelo xo ku tsona un'wana rhama ku ya tirhela ndyangu wa yena i Mr Post va nga rhongo i Benny Mayengani va nga rhongo na loko u langusa ku na vhiki leri album yi nga huma hi Mr Post va endli video va ku ni va lava va ri 3 na ku va hlangana ta va ba va ri 3 hayi ku ba hi mavoko hi music a va bana ni mavoko lava va bana ni music hi ngoma va ku ni lava ku ri Benny Mayengani na Josh Rimana Prince Rangani ivi va tlhela va vula marito man'wana ku loko munhu a tshika ku bifa a ku mina ta tshika ku bifa beef ni nge tshiki ivi loko langusa president album ya president Mayengani ku hana ngoma yin'we yo bifa munhu i album ya kahle yingiseleka leswi vula yini ke president Mayengani a va lava beef va lava ku yi hela Mr Post va lava beef yi continue mara loko langusa hi side leyi rin'wana Mr Post president Mayengani loko a rhambiwa ka tigigi very loko ku ri na Mr Post ani and obvious vinyi va gigi va tala Mayengani a va kona ka gigi liya ve nge tshiki Mayengani va teka Mr Post ani uri ku Mr Post u le hansi ka Mayengani or something ani tekisa yiki no kombisa matwisanyana or president Mayengani loko va ku Mr Post a va n'wi lavi ka tigigi vo lava ku kulukumba luya a nga kumi mali a sogola a struggle i ku va sele or swin'wana ku un'wana makwerhu a nga va kha endla mali i yini xana beef leyi ku ya hi n'wina Matsonga ma ka hina yi languseka ya kwihi yi ta hela kahle ku gcineni beef leyiwani so loko hi langusa swi tikombeka ku beef leyi ku kule ya kona ene ku ya hi mina Matsonga machangana ka hina it seems like beef leyiwani a yi nga ta hela kahle hi ku n'wana a nga lavi ku n'wana a perform un'wana u ri loko a tshika ku bifa mina nge tshiki ku bifa swi vula yini so hi swona namuntlha siku ri namuntlha ni mi khomi swona ni ri jaha Mhlengo ni ta ku ka n'wina a hi subscribe beni ku YouTube channel ya hina yi kula emahlweni hi ta phamelana swin'wana na swin'wana ku vonisana a hi vonisana eka ti-comment share-ani ti-link channel ya hina yi kula emahlweni inkomu